Defileom učesnika smotre dečjih folklornih ansambala Srbije Sokobanjskim šetalištem započelo je polufinale republičkog takmičenja u okviru Centralnog saveza amatera u kulturi Srbije. Sokobanja je tog aprilskog dana bila centar folklora, a prijavljeno je bilo 14 kulturno-umetničkih društava iz cele Srbije. Sam nastup odvijao se na velikoj sceni letnje pozornice Vrelo, gde su ovi mladi folkloraši imali priliku da svoje umeće pokažu kako pred stručnim žirijem, tako i pred svojim drugarima iz drugih kudova i naravno posetiocima smotre. Ovo je i prvi put da se ovakav jedan festival održava u ovom formatu. Nikad više nismo imali takmičara do sad. Po prijavama imamo 496 deteta, mada od jutros mislim da je došlo više jer su se povećali neki broj, tako da preko 500 dece imamo danas. Tu su deca iz Vranja, iz Gadžinog Hana, iz Niške banje, iz Niša, iz Aleksinca, Knjaževca, Kladova, Zaječara, Bora. Naravno, naš Kud Soko je tu, isto stari dečji ansambl učestvovao danas. Jedna izuzetno lepa manifestacija, izuzetno veliki broj dece i, kažem, zadovoljni smo. Ovo je prva manifestacija ove godine u organizaciji Kuda Soko, ali tek nas očekuje brojni nastupi, brojne manifestacije ove godine, tako da... U pitanju je koreografisani folklor, a oni koji su ovdje najbolji otići će? Da, oni idu u finale koje se održava početkom juna u Aranđelovcu, dok sledeće godine finale republičkog takmičenja će se održati u Sokobanji, jer smo se pokazali kao dobri organizatori i Centralni savez amatera u kulturi Srbije nama dodelio sledeće godine organizaciju tog finala republičkog takmičenja, tako da sledeće godine očekujemo preko 1000 dece iz cele Srbije, od Subotice do Vranja. Ono što Kudu Soko preostaje i što će se u budućnosti odigrati jeste još jedan festival. Da, odmah za mesec dana imamo veliki festival, naravno, 5. put po redu, festival veterana i rekreativaca folklora Sokobanja, Sokograd, igra star, igra mlad, gde opet imamo preko 400 učesnika. Posle toga imamo folklorne radionice od 12. do 19. jula, gde imamo preko 100 učesnika, to je u sklopu konkursa kabineta ministra bez portfelja zaduženog za dijasporu, gde zajedno sa opštinom Sokobanja i kulturnim centrom smo konkurisali, gde ćemo imati preko 120 učesnika iz Rumunije, Bosne, Makedonije, Crne Gore. Onda imamo 17. jula, imamo onaj festival studentski koji smo imali prošle godine, su bile društvo Čila, Poljske i Turske. Ove godine očekujemo Kolumbiju, očekujemo još neke atraktivne kudove. Onda ide 24. avgust i festival, odnosno Sabor 15. put igra kolo pod Ozrenom, još jedna velika manifestacija, tako da, naravno, kažem, Kud Soko svake godine diže lestvicu na sve viši nivo, što se tiče organizacije i samih gostovanja i nastupa i svega, tako da stvarno postavljam jedan vrlo ozbiljan kud koji reprezentuje lepo i Sokobanju i Srbiju.